Thokozani sanibonani Dumelang Abshini endelolo bisanyanga yopeli mkhuluthi mamela ngoniso ngisekula kusiza khona abantu kunelanga elihle ngalikhawunta futhi ngalivuma ngithi uyazi kunelanga elihle ngempela 24 September bekinoba kudokotela esigodlweni sikamkhuluthi sikhuluma sihleli phansi njengenyanga siphana izinto ezinzima izinto ezizolekelela abantu bakudokotela kontambe nayo into enhle kakhulu yokuthi abagibeli ibhasi ngoba abantu sebadinile basahluphile kodwa mina namhlanje ngithi kuwena gibelisa umuntu ibhanoyi sihleli phansi ngenyanga sakhuluma saxoxa sanikana izinto ezinkulu izinto zokwazi ziphilise wena futhi zikulekelele kiri wena today gibelisa umuntu ibhanoyi nangu umuthi la lo muthi lo ngala ngithi kuwena gibelisa umuntu ibhanoyi palamisa motho aeroplane atsamaye afufe amonati ayibonda metsola fishiti ayizikhulubeningi lo muthi lo into eyenzayo uzomtholela ubulongo bakudala lo ubulongo lophu uzofika wethathe lo muthi lo uthele phezulu kobulongo ushise ubulongo ngaphansi uma ubulongo busha bese ufaka lo muthi lo muqedwe ufaka lo muthi lo uzothi lo muthi lo ulobusha bese uthatha intambo ebovu after uthatha intambo ebovu uzoyifasa kuye ngathi uyayiluka bese ungathi uma uyithi intambo le mtuthile uzakuvala imtuthile uma uvala imtuthile ngithi kuwena mkhame agibele ibhanoyi motho hapalame aeroplane sebahluphe kakhulu abantu ngibelisa ibhanoyi akwazi ukusa amatata kuyiso ukukhulisa mamela manisi lokile moyo uma lo muntu lo umenza kanjalo nje lo wenza ngithi kuwena uma kuthiwa lo muntu uyahlula 7 days kumele ukuthi ube na something ezakalayo whenever umusuke enyangeni whenever umusuke esangobeni kumele kube nento ezokwenzakala mgibelise ibhanoyi ekwazi ukuthi ayolusa amatata kuyiso omkhulu njengoba yiyenza uma ngithi ufasa lenjubule uzomkhama alele ukhama umuntu oyitsotsi ukhama umuntu esehluphile ukhama abantu asebayenze izinto ezinzima phezulu empilo yakho phezulu kokuthi wena umuntu akuhluphelisa umuntu wezimihlolo ngibelisa ibhanoyi kunabafazi namhlanje kunama-story ehlala ngiwathola ngisiza abantu abayenziwa izinto ezihlukile lesimanga kunabafazi umfazi wakhona uyamshada iminyaka yakho lemisay uya 55 yena umfazi wakhona she's about 35 years old wena uthatha umfazi uthi ingane uzikhulisela yena then umthatha umfazi kuyingane uzikhulisela yena umuntu yena ngekho lapho umuntu sekutheni ubukele lifa lelika ukuthi analo ukuthi okay uma uwuthi ungayenzakala ukuthi uyashona kusasa what will I gain mina umuntu sebuka imoto zakho uthi unemoto ezu6 njengoba nemoto ezu6 anemizi emithathu anamashop awu3 ngiyokwazi ukuthi uma kusasa lo muntu lemefa kusasa noma uma le muntu lo angafi uma lo muntu lo kusasa ajika mhlambe ngamdivorce kuzoba right musa. So what happens ukuthi abafazi namadoda amanye sebathatha ama-advantage ngingane zabanye abantu. How painful is this? Uhleli nomuntu for 10 years noma for 20 years kusasa umuntu sekuvukela amandla sebona ukuthi ifa leli ngiyoliyenza noma sekahambile ngiyonikeza ingane zami ngiyonikeza ini enekaningi namakhehla amadala whenever ngithanda ukulobola amantombazana anezingane ezu4 ezu3 while you see very well ukuthi this girl will never bear me a child marutomunyana azale jwalo this woman will never bear me a child marutomunyana azale jwalo uma lo muntu lo umfaka invite emzini wakho already lo muntu lo sekanemile ukuthi uma ngamudla imali engaka ngizokwazi ukuthi ngenze ingane yami le uThalisini uThabiso uThepo ubomani inani ngemali yakhe then kusasa you marry the property just for 2 years emva lokho lo mfazi lo seyahamba usethufufa divorce and abafazi bakhona in most times they look for professionals one of the best lawyers in the country bahlala phambili khona so that they may
just have into a right yokuthi engakwazi ukubambe ngayo. The painful story ukuthi kunomunye wababa lo ushade umfazi. Mushada umfazi likhehla lisebenze socially for a very long time. Kuyimanje umfazi lo akasebenzi, umfazi lo akasebenzi. Ubaba lo umthengele umuzi wakhe lo mfazi. Wabhalisa lo muzi ngalo mfazi. Wathenga lo mfazi imoto. Methenga lo mfazi lo imoto. Lo mfazi lo athi le moto le akayithandi ufuna ukunikeza ingane yakhe. Ngoba uthanda umuntu okwavuma. Amthengela futhi enye imoto. Baba lo athenga omunye umuzi. Baba lo asengela imoto about 3 years. Udlo kwetsa ithi kuyimanje lo mfazi lo wademanda another car from this man's household. Uma baba lo ethi kena, how can ufune imoto le yamuyazi ukuthi yamuthengele yakho? Wathi kena if ungalinga wena uthi le moto le awufuna unginikeza, mina ngizovula icase ngithi wena ngabuser and futhi umuntu ohlaluka nokuthi ufuna umrape. Mosathi owena munyethi umfazi lo emshadile athi uzokubambisa ukuthi wena uye ufune umrape, which is something yamama. How can uyindoda ufuna ukurape nje umfazi wakho? Yes, bakhona abasile abezinto ezimbi ngiyali. Kodwa umpulelo into ezibanyeni. Wathi unganginikile imoto le, that's what I do. Within 3 to 2 weeks umfazi wakho secala manje ukuya ngo11 ngo12 ebusuku, then wena awuna say. Kodwa lo muntu lo mfazi wakho just in the name of incommutual property, wena awuna buko. So umthetho uvumela abantu, umthetho uvumela into eziningi ukuthi namhlanje basali bakhona usuhlabana lebantu abakhona usuhlabasadi. Umuntu uma echita akunaqala. Umuntu ufika kwena ebusuku ngo1 ulele, there's nothing there. Futhi nokukhulunywa athoba ina reason namsebenzi. Kodwa wena uma lapha udivorce umfazi akasakufuni, you have to share ama properties wakho yonke into nayo into half no mfazi. And sometimes they even demand 70% from you. When you say 30%, because mind you ngezakala ukuthi pension fund yakho uma umfazi divorce iyabiyena utafika malawo ikintshwa. So ngithi wena mugibelise ibhano yakwa Starfly. You know, sometimes we don't actually flying fish. It was good a fly. Jano, if I to flying fish, gibelisa umuntu ibhanoyi ukwazi ukuthi uphile. Ngoba sekwaba buhlungu emhlabeni ukuthi ngihlale nisebenzela abantu nemideni yabantu lapho nikwazi ukuthi umuntu wena uyasebenzela umuntu ufika namhlanje emhlabeni umthengele kwaphenti, umthengele kwasicathulo, umthengele kwa everything sasijike. So all I can say is that gibelisa umuntu ibhanoyi. Angisho next gibelisa umuntu from OR Tambo to Port Nolita, noma gibelisa umuntu ibhanoyi from OR Tambo to King Shaka International. Simple as that. Umfunu weza lokho thinta umkhuludi, fonela umkhuludi, thinta umkhuludi wherever you are. Ngiyakwazi ukuthi ngikuthumelele umuthi okuthiwa ngibelise ibhanoyi ekwazi ukuthi athore. Sometimes people need to talk, but into ebuhlungu ukuthi to talk for good. Lobo ngenyanga yempela umkhuludi ngise Fine Town.